ariko duhere ku matora ya Real Madrid. Riquelme na Florentino Perez baramenya utsinda undi muri weekend, ariko Nepo wakomeje kwifashisha iturufu yo kuvuga ngo ngewe ni mu ntora nzakora ibi nibi, nzasinyisha uyu nguyu. Transfer barazitwaje kugira ngo bigarure imitima y'abafana ba Real Madrid. Ya transfer ni iturufu iri gukoreshwa byagiye bizamuka cyane kuri uyu mugabo Riquelme yakunze cyane gusa nkaho akonvenka cyangwa se ashaka kwemeza aba socios b'ikipe ya Real Madrid kugira ngo bazamugirire icyizere. Uyu mugabo rero Enrique Riquelme aracyarwana no kugira ngo arebe ko yazayobora Real Madrid, nubwo nawe abizi ko amahirwe ari make kuko Florentino Perez uyu mugabo twagiye tumugaruka aha ngaha na mbere yuko akonfirma amatora cyangwa se yemeza amatora, yari yabanje gusa nk'ubikomoza avuga ko hari amatora agiye gutegura kandi buri wese ubishaka